इधर जा रहे हो इधर Nabrano di Pak. Besar kan ini mesti. Nomor apa pun. very very complex lesson Arung. इधर आ रहा है तो कुछ करेंगे बोलो बोलो भारत माता के जय बोलो बोलो भारत माता के जय एक नारा लगाते हैं फूल नहीं सिंगारी हम बोलेंगे आप लोग बोलना है ये भारत की नारी फूल नहीं सिंगारी है ये भारत की नारी है फूल नहीं सिंगारी है ये भारत की नारी है बोलो बोलो भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम Oh nang limen pi ha? Jessica Dram. Oh nang likona sige pathu la pen ke ko pi sin nang li ki haidun la pen ke Nili endurance lang. Endurance lang. Bronze inke nili to Bangalore Hospital si Pathu. oh tangte ke pathu bang ke nang li ko pi ha pathu ke endurance la pen ke nang li ko so under long nang li pathu Under 18. under 18 tangte hala bang so pathu long bang on do la pen metu si pen si ke 28 pen si kitchen. nang li la non la bronze medal ke long do na puthak nang li kar biang long rat pa nang li hin ben pi do pachini kang nang li ning arong marong re Nili ning arong la. Plus, kung anong dahil mo mo? Plus 9 kb. non la nang li non abang ke national level long sang li pathu iglodi sono thak se aprang la nang li pathu ik bom ma Oh, lason class nili Pathu. kona na lo nang li aprang pathu ke Aprang ke Rajasthan Pathu da megla ke Kathmandu International Pathu da. tangte la non nang li bronze medal long lock pen puthot nang li kona si pathu ik dam thu nang li phana ko tai thi Next ke Thailand si nang li ko pathu ik dam ko choro non nilitum ke jengsi bang ke nilitum ke patfadiam bang ke lake Karnataka Bangalore Hospital Vijayanagar hal daksi nilitum 19 sub junior national jump rope championship do lapen haladak 15 states chetong lapen nilitum Assam tumta papidun de lo Assam pen si third position nilitum ta chepa undun lo lapen third position angkang pen laku nilibong Jessica Teronpi labang ta third position an chepa undun lo bronze medal ban iglo tangte la assam pen bang on do si pate ik Assam pen bangkre pong bong pen karbing long pen bang on do si pate Karbiang long pen ke lapu libong Jessica Teronpi inwet ke patudon Karbiang long pen ke ke nili bang ke la Assam team a coach mate official ain hoi pen sikido nili tum kar julong ateng ke Jessica Teron pi ke alang li gold medal long si long pusi ar julong na si ko na ho gold medal alang li ba pachining pini bang sige long dun pining bang ke alang artabat kraglo under 18 sige batu alat pen under 18 bang ke asak ko competition top hoy la si third position an bang si long igdun rong Ano kung nasa events mo, bang kisi patil? la so event long total bangkok ado ko Mereka step mo. kapre ka state pen bangkok ante non ke next ke pathu dam ji ko not ko iglo Selection ke long ke? Dam jibang ke non selection long man ke Thailand long si doiji pini bang non September last week long si doiji Ano kung support coach man gusto mo?
Nili tum kala dak pena support ke aprang do la nili tum ke bi pen sports teacher alang li tum sinang khani bom nang chai bom la pen nili tum pen aprang ke pathu tum senior player tum do alang li tum nang cha pon iglo non nili tum la so ke pathu mate la pon igbom lo aprang Nale tu masuk dong iwan kan bela fina tu karbina orar kan putih reses tingkun. sarbiang long arang Spesialis lah kepatuhan yang hang tom hamlah. la bangke nang litum ke pathui riri jong he anma cepat duk la ansi nang litum akime long iji nong nam long iji la si cepat duk nang ji ajat si tame la si cepat duk verno nang litum menantal Jok.